Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apo Kapitan, umayak man. Kapitan! Ay, Wun Paul. Ay, apay, anya ti masapul mo. Awan, Apo Kapitan. Umay ko lang itaddag ito'y anatang. Ay, Ukra, parya, kantarong. Ang ganda-ganda ng buhay no, kasta. Ay katuna, Apo Kapitan. With tender love in care dagita. Hay, Iso akakasta tis hais na. apo, nagmayat nga ito no dahi ti tarong. Saan to, parisan iti bugong. Oh, nagganasan ti mga no ganon. Ay Apo Kapitan. Ay, mulam dagito'y amin. Wen, Kapitan. Alangan mo't at tinakaw ka. Sako itad kada kayaw. Na, naglukukan. Anya nga ti amok. Apay, pagdua-duaan nyo kaday, Apo Kapitan. Tano agdua-dua kayo? Sublik mo't lang. Ay. Tayo nakitad kinitata Ay, daw. saan? Itad mulat ta kanya kan. Apay, sublim mo. Bating marudan dita. Mangigkan tumanan inton amum ana ikusbi. Ha? Enteng, nangalaam ka di kadagita anak nateng. Bunga ka di dagitiin mulayaw ija barangay hall. Ay, saan? Anya ngay nga rod, ginatang mo. Saan? No gumatangak iti sidaan. Di na imas Kukod ti baka at tigatangak. Sana taronggan parya. Kahit nangalaam nga rod. Ay, inted ni Paul. Ay, agituno ka man kiti iti taraw. Ta isaw-saw iti bugoong. Ay, sus, sulbun at ipangrabi. Wen, Enteng. Ang nag-thank you kakadikan ni Paul. Ha? Ay, sus, saan gayam? Nalipata. Anya? Nagmayat ti gardin day jay apol, Wen nga rod maray, kanayon pa yun amang tad itinateng apang sida. Uwin nga raw, nasingpat man day jay abaraw. Ay, naku namon marikwanang. Ay, apay nga katawa ka. Padasem man ti agparam ken kwa na maray. Ang mga nukaya na ti bumakit, akasken ka. Ay, aday ta ka manen maray. Day tamanen ti ibagbagam, idinto ta gardin mo ti saritaan. Danyat ang mutangay, nukayat na ka. Di, salamat unay. Thank you. Tapno makaasawa ka mutan. Nga oray kasla apom ti asawam no bilang laang. Anya? Ay maray, agbayad ka man kit di iti utang yaw. Dandan ni mapon no jemay sa notebook iti kalilistak iti utang yaw. Ay, suri maray. Ibabawi kong timbaga. Ha? Suri ka din amaray. Ay, ngala, wunan. Kat, agawid ka na. Dito yak pa ya. Amangan ngamin nupilitin nak ni badong amapan ijay gardin may. Ay, jak kaya timapan. Kasanaw, aglaladok dagiti mula may. Takasano mga main, saan ama isuro ni badawng. No anyat amuna, isulatan. Denggam ka di nga men dagiti bagbagak badawng. Apay manen tuyang. Kasla pa nagkitam ngamin kanya ket awan amok no may papan iti garday. Anya? Kita eman, natiltil dagiti mulam. Kasla mabainak pa yun amapan mangilakaw. Anya? Amangan ngamin no puro second class amain. Believe me tuyang. Uray ti pidag ti abuno na daytay. Nalalangtudan tulat ka. Uray po time. Ay, talagaan na idumduma ti panagpampanunot mo. Apay nga itataba daw. Di mon samot inababunwan dagiti mulam. Apay kaday, Paul. Kitaan nyo man, kulot-kulot dagiti bulong dagiti mustasa. Ay kat organic nga raw. Anya? Ay, uray organic, san akas to, ino inaywana man na imbag. Kaslasan mo pa ya sinibsibugan. Ay di ka man naging lalaing dita, Paul. Unam lano si katay kalalaingan iti panagmula.
Gapo ka day, ta nakagraduar ka iti kunada nga agriculture? Ay, saan mo't nga iti kasta, Tata Badong? Ay nabadaw, di kag sao iti kasta. Denggam kay day, ti bagbagadakan ka. Ay. Makauma kayo. Basit lang aro din ti apit, kasta kayo palaag. Surod ka. Ay, apay. Anya ka diti nadamag ko paray. Anya nadamag mo paray? Kasla ka no ramay ti kadakkel dagiti naapit mo akarawt. Lumpia amin. Na, Sus, makapal ka paray. Apay namin di mo abunwan. di mo amaw no anya tinamayak kadagiti mulak paray. Ah. Kundi nakbinantayan ang naggarday. So adi ka agsaoy ti kasta. Na, Amo maya, ajak inabunwan paray. apay nga rod nga kasdyan mo ti apit mo. What is the happen? Oh, No anya ti makagapaw. Siyak langan ti makamaw ti dayta. Awan bibiyang mo paray. ha. Ay, I'm very sorry, pare. Di ka kundi uyaw paray. Ngaputawan mo ti mulam. Naa. Imbag kanya ka. Ngaputan na padasak ti agmula. Kinagapit. Si kamot inteng. Ikatumanday ta ugalim akon di katawa ken ni Pari Badong. Naa. Kasangsangpet ko lang ang tanak manhain. Imbis ko maapa sa batanak iti hug in kiss. Na Isumat! kasanaw ajak makaungay. Kat ibagbagam akas laramay tinaapit da Pari Badong akarot da. Ah. Kasjay lang aruden ti inapit da. Karkaruan pailaan. Apay, di mo mapanunot no anyamot tirik nada iti kastangar aramidam? Ha? Ay, Ay di ka ha ahadita, Ha? inteng. ay, kwa. Ay, agbain ka kumamet, gaputaawan gardin mo. Imbis aday ta agkat katawa ti aramidam, agmula kakit day. Tapno di da ibaga amang namnama kalaang iti honorarium mo. Adya. Apay ko mga gardina kay. Oho, marugitan ti kukuk. Lumisit ti tengged ko. Kasano nga mapan kami tumakimiting ijay Malacanang Palas. Di pa'y nakababa. Na Ay, makapaupay mo ti kastoy. Awan pa'y mo ti agas ti bambanaw. apay aya. Ay, kasano? Awan ti bayad ti inaapit mi akaraw. Kasano? Nagbabasi mo nga may. Asino mo ay ti mayat agumatang itikas jay. Ay, malagip ko nga agpeso ti istorya ni Paul. Pudno timbaga na maray. Basol ni Badong. Saan mo't amay suro nga minakunak? Sa ita, kundi sa noong ta ultimo inggatang mi iti abunaw. Di na naparwar. No kumangamen, taam mo na adumngag iti maisingasing kankwana. Ada siguro maapit yung nga orebas sitlaang. Adda siguro amaray. Kitaam ni Paul. Adaw ti maapapit na. Gaputaam mo na ti husto a sistema iti panagmula. Ay, inteng, bumangon ka ditan. Ingkaalaan ti kalugong kan butas mo. Uy. Apay, papananta ka di. Inta agdit ije kasama kan. Na, ay, ingkaalaan ti butas mo. Taintarugyan adalusan jay talon. Kalpasan na trakturam. Kalpasan na mulaan ta iti sitaw. Kunak lakit din no sa dino ti papananta. Ay, isa pa nagsakit ti saka kanibak. Ay, nagsakit pa dagiti intestines ko. Saan pa siguro nga yung proseso ti digestive system ko, dagiti kinan ka. Sa pa saan unay ngamin anaangar ti sida abukal. Ay, di kan agrason inteng. Ingkakit di alaan ng tay butas mo, tamapantan ije bangkag. Ya, kitikas toy na baon dito'y baon ijay ka. Ya, kidi. Di ka dumayamudom di ta inteng. Taamangan numaibarsak ko kan kadagito imat ko akayaw. Iyay, undertan sa talaga. Ay, saan apa nagander ti aramidak inteng? Talaga lang amin adi mo amo ti aramidam. Iso amasapol nga ibabaon ka. Apay ngay nanabanan.
Da kayo matlatan ti kanayo na makikita nga gububra dito yung gardinyaw. Ay, kasanumat nga men. Kat saan mo't apagan ano ni Inteng ti trabaho ditoy. Anya? Wen barok. Rason na ti kanayon apa nag-duty na ija barangay hall. Ay, masaya nga nakmat ka dagiti mula may. Iso nga ikarkarigata kun nga aywanan Ay, anyan ni Kapitan. Di na ya tagisayangan ti puunan na. Ti bambannog na nagdalos, nagtraktor kan nagmula. Ay, kinapudno na. Napilitan laeng barok. Pinilit ko. Taamangan ko nak ano nakamula kamen. Maksayan ti kinasalot na. Angam saan mat, takas laki maro. Ay, talaga asadot dayjay nga inteng. Mala, ano sa nyo latan, nanabanang? Sayang mat dagiti bambannog yaw, no baybayan nyo dagiti mula yaw. Apay inteng, di ka mabain? Apay manan aya. Minalametlatan nga ung tanak. Apay talaga akastan sa ti bumakit. Na, ay inteng, anya nga'y tirupam nga isangom itakan ni Paul. Ha? Amom, nagboluntaryo nga ison timang sibog itimula ta iti nagsapa. Gapo tamaasyan kanyak. Ay, naimbag pa'y dayjay abaro, tamo na timaasyan kanyak. Idinto ta si ka nga asawak, ay nadyak amo. Gapo takas laawan apulos terik na kan panunot mo. Ay, disturbance of my life. Na, Nagmayat ti tuturugak. Kada ka aso manaaw. ay no, jak amo ti saritaken ka. Aha. Ay, numaysa ka kumaasida. Oh. Ay, saan amaawatan tinamay andaan ang templakan ka? Ay, itaman pa'y adin ang gaya na kaagsyat, paray. Wen paray, time to relax. Ay, una. Ag-relax ka mo sa paminsahan. Tay tala trabaho mo ta kanayon ti isang sangwom. Idi day ta paray. Ngamno ita, isardeng count ti aggardain. Apay nga. Makapauma pare. Gapo iti day ta aggardain kanayon na ngaungtan ni tuyang kaw. Iso austan. Anya? Inukas ka agpadata iti problem. Isipon nagmula kami kanibanang. Kanayon nak nga ungtan. Kanayon nak pa'y nga ibaon. Nusyak ti sika, baybayaklatan pare. Diore agungit-ungit dita. Iso asyak. Talaga nga isardeng count ti aggardain tapnawanan ti parikaut. Ay, uray siya ka. Ipamuspusak tapno mapukaw na dyan agar din may. Tapno din akong apaan ni Bana. Ay, mapanak ejay garden. When man nga rod inteng, tauray sa anak kun amapan. Tane, adupay ti aramidek diti balay. Aglaba kan aglines. Ay, di kan tumot naglinlinis, idi naggigyan kalaang dito yung balay. Eh, isungarod akinunak, mapanak, ta abunwan. Agisaga ka iti merienda ka. Wen tapno adda alumang tuda, inka abunwan. Anya nga iti isaganak a merienda. Ay, di ka iimasan ang merienda. Ay, awan tinaimas ama merienda. Jayla ang naling ta asabati adda. Sige, basta ada. Ay katwan di ka agpili-pili, inteng. Ay, wen, mangisagana kan iti balon ko kan merienda. Inton ko, nagbabawi ak amapan. Anya? Ay, talaga nga ado ti artem, inteng. Ay, alang nga ron. Siya kunti mangisagana iti balon ka. Ay, sus. Kasta unay ti ragsak ni Banang idi nagrubwatak. Ti amo na. Umay ko linisan da ito'y mula mi. Gapo ka dag ito'y amula. Kanayon nakngaugtan kan ibaon. Pasensya kan Banang. Ngam karga ak iti ado asulfate dag ito'y puon ti mula. Tapno makset da amin. Tapno awan maasikaso. Ket no more problem anyway. Nay, apay ngay. Naksat mat amin amula may Paulo Barok. Ay, sayang dagito'y nana. Sapay ado ko matibunga da. Ewan nga raw.
Ay, jakman amon na niya tinamayan ni Inting ditoy. Iso ti imay idi na minsan. Takuna na nga umay agabunaw. Agam, ay na, naksat mat amin hain. Aguray kayo man, nanabanang. Apay ka day barok. Ang mga nuin tutok na mo't itipuon dagiti mula tinyabuno na. Iso anak siya. Kita akman ngagpaisaw. Win nga agpaisaw, barok. Naya si unay dagiti amon niya. Iso anak sat amin dagiti mula. Ay, sayang pa'y dagiti mula yaw. Ay, agsaga na kanyak dayjay nga intaing. Talaga nga awan amuna. Ay, intaing! Intaing! Apay ka di ba na? Kasagsangpit mo lang, magungungot kan. Ay, Jack amo ti ibagakkan ka intaing. Jack amo no talaga nga awan na ka mo. Wan no awan sentido ko man mo. Ay, when now, nalabas ti kinasadot mo. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Hindi ko magits Apay nga intutok mo ti amon niya itipuon dagiti mula. Anya nga ita? Naksat da amin. Ha? Amok nga gagaram ti kasjay inteng. Intutok mo ti amon niya itipuon ti mula. Tapno maksat. Kat no maksat dagiti mula, awanan ti trabahwam. Ay, Jack amo ti bagakkan ka inteng. Talaga asadot ka kan awan manaknakam mo. Di mo ka di pinanunot asayang dagiti mula. Di mo pinanunot dagiti gastos kan bannog ta. Intay! Datan ti pagsarsaritaan ti kalugaran tayo pare. Apay ka now. Gaputa sinayang ta kano ti mula tayo. Kahit no saan ta kumanagsadsadat. Nakatsamba ta kumamit iti nangina apresyo pare. Ay, huwag garot paray. No di mo kumangamin insar ng tinagmula. Ang mga milyonaryo ka itan. Daita nga rod pare. No di mo mo't kumain niya si dagti amon niya ijay mulam. Saan kumaanak site jay mulam. Ang mga bilyonaryo kamit itan pare. Ay, itala ang maamiris ko pare. Bidot gayam ti aramid ta. Saan gayam anasaya at ti agsadot-sadot. Anya itangay. Kukuatan ti umap-apal kadag iti nakarana iti mayat apresya. Ni Kapitan Enteng. Kabadong, adamot gayam ti barbaro asilpon ni Marituyang. Ay, Wayne, adamare. Ay kat nasayaat Tapno adan to pagbuybuyaan nyo inton awan ar-aramiden yaw. Wayne ngam utang mo dayjay. Pangalalaan na ngay kung ba't ipagbayad na. Utang? Wayne maray. Inlon na dayjay iti kooperatiba anak imembruan na. So nga, naimbag kumaa no pakairanudan austo ngam saan mo't maray. Kat manungay ti pinangalan Jak amaw, kasla 14,000 di kunana. Ay, una yan. Naginamot taon. Huwag nga rod maray. Jak amo no pangalan na iti pagbayad na. Tadyak kayat day tabayadan. Gaputa saan unay ang mapagnumaran. Ilay bid-video mo tento yan. Kaya't kung arod nga enjoyin ti camera na day ti kabarbaro a cellphone kao. Upgraded ko naman. Nag-clear ti camera na si Yeah. Wun ba dong, iso ano ag picture ka, makita dagiti ado akamoraw. Ay! Anya? Wun man! Ay kat may tanong clear to yan. Tapno makita, kinalaan mo. No nalaada. Kinayat nakmut, aya. Ay, agbababawi ang arad. Kasta unay, ti pa nagbabawi. Anya? Wayne, iso pa nga asim man. Di ka unay aglablabay. Tama nga no pagtalawang ka di na oras. Anya? Oh, ag-selfie tayo man ko kumaray. Ay, katuan Tapno adaman remembrance tayaw. Naku namon, maray. Ay na, nagmayat mo't gayam day ta cellphone mo, mare. Ay, wun amaray. Ay, nangina day tayo.
Iso at talaga na pintas. Apaw? Ay na, ibagak tuman mo't kan ni Inteng, tagumatang iti kasta. Sigurado adi na kaya. Bayamon maray. Sa nabalit adda mo dito silpon ka. Sa bagay mo't kit di Di amo mo ti ag Facebook, maray. Ay kawan na maray. Amukon. Amuk pa yun ati ag-post kan ag-comment. Amuk pa yun ti ag-tiktok. Ay kat mayat amaray. Saan kan maburburing ijabalayaw? Ay wun maray. Talaga asanag. Gaputa adda da ito'y cellphone ko. Aliw-liwa. Ay na, nagmayat jay cellphone ni Marituyang. Apay, umapal ka di ba nang? Medyo. Naimbag pa ni Marituyang. Inggatangan ni Pari Badong iti cellphone na. Apay, iti kunam na bayadan day dya iti cash. Saan? Ay, kayat mo asawan. Uwin, utang day dya. Iso aparikot ni Pari Badong no pangalaan na iti ibayad da. Anya? Uwin ba nang? Kung nangarod ni Pari Badong, nangina unay day dya asilpon. Ang saan mo't unay mapagnumaran. When nga agpaiso. Iso abay amon day ta cellphone. Sana balay, ta adamot telebisyon apagbuyaan. Kan adamot radyo apagdenggan iti Kapitan Inteng. Unay mo day Tuyang. Nakasandaw, kin nakashorts ka lang. Kit agsala-sala ka dito sa hangot ti cellphone mo. Kasla ka mo nagbantay. Hey, ag-video ak nga road ba dong? Ag-content creator ak man. Content creator mo nga. Basta, maamwam to, inton rugya kunti ag-post iti videos ka. Dahita ki din tin kar-aramida na imbes ko mga agluto ka. Apay, mabsug kaya, di tangar aramidan. Day talagong unguter aramidam. Dadaal san ti ulaw. Sika, ti dadaal ti ulo na. Gapo di tahulugan na cellphone mo. Isulangan ti dumdumugam. Imbis ko mga agtrabaho ka. Urod ka. Tatabadaw, bagan yung mamut ni Nana Tuyang. Apay kaday ko araw. Kasanaw, tila mo't ipupus na nga main. Kasla kong maitay, nagpus iti video na ngagsalsala. Ang outfit na tatabadaw, masyadong, iwan ka. Anya. Apay, anya ti tsura na iya ko araw. Ay na, tatabadaw, atiw na pa yung teenager iti suot na. Uray kumaano, bagay na, ang saan may, nagalasakitain. Ay, yan day tangaramid dito yan. Kuna na ngamin nga content creator ka na. Iso atilay pupos na iti Facebook na. Awanda kas na ti ag-content creator tatabadaw. Takaduhan na ita, kat adda sweldo da iti Facebook. Angam jay mayat kumamot iti i-content na. Ay, day tati bagbagak a binagtay cellphone ni Tuya. Day tala cellphone nun ngamin ti dumdumugan na kanayon. Di na pa yan masangaw ti aglutaw kapo iti kasi cellphone na. Kahit yung asawain, saan ngaglutluton ni Nana Tuyang? Sana inkwaraw. Iso ako agluto ak. Dilangan ka nagtilutaw. Ta makamumutan iti kanin na ak. Ikatam, nagiti pagananay mo Tuyang. Tingkag picture. Apay man na nakasta ti bagbagam, nagalas mo daytan. Nagalas ko nam. Ngam di mo matam mo nagalas ti impos mo abijam. Hamom ka day. Asika ti sang kadilaw dagiti kalugaran tayaw. Sika ti pagsasaritaan da. Gaputa tila ipupos mo kano abijam. Anya? Isamay. Nagalas ka no dagiti suot mo. Ay di nakibabayin Tuyang Di ka agar-aramay, di ti pakaibabayinan kunak paday. Sipod na itawag dito barangay kabildatan. Sa anak ang naibabaeng. Iso sa anak ng ibabaeng. Papanam, Marituyang. Mapanak man ijay sintraw, marikwanang. Agudong ka. Mapan ko bayadan da ito'y cellphone ko. Kun mapanak man gumatang iti bado kan make-up ko, maray. Bado kan make-up ko nam?
Wen maray, tapno addaman usarak inton ag video ak iti pang content ka. Ha. Wen maray, adda tinangidanon kanyak kan. Asyak kano tisang kadilaw dagiti kalugaran tayo. Gapu iti suot ko kadagiti content ko. Ah. Iso agumatangak manlangan iti barbaro abad-bado kan make-up kaw. Ay, naimbag ka pa'y tada igatang mau. Ay, katuhan na maray. Ay, nalaing daytoy kumarim nga remedyo ko naman. Iso nga adda. Sige, dahil ta cellphone mo ti sangwam tuyang. Apay, di ka di mabutang. Amaduling ka. Gapo iti ka sa cellphone mo. Anya? Tutuin, Mike. Sipod simangpit ka. Dahil tala cellphone mo ta sa sikaswam. Apay, ti ko na madating naluto akanan. Apay, di ka naglutaw ba daw? Sino ka kumangay ngay lutwa? Mabaling kumaa, no trabaho tinagapwam. Angam saan, Mike? Tanapangkalang gimatang iti badaw, kan make up. Agiraramag kakiidiya. Oho, day talagong ungatar aramidam. Di ka umang agong ungat aba daw. Makauma ka ngaminan tuyang. Iswa manipod ita. Agsinatan iti banga. Tapno di ka aglutaw. Sika lang ti agbisay. Bari tuyang, amom ka day, sang kadilaw da ka dagiti dadduma akaaruba tayo. Apay ka day maray. Gapo ka no kadagiti ipopost mo. Oho, ti ko nam kiday umapal da kanyak. Gaputamay sa ako na content creator. Anya? Wen maray. Ay na saan siguro nga ammo dagita at tao ti lubong ti Facebook. Ken biyag ti may sa content creator. Iso akas ta ti bagbagada. Wano saan? Mga no umapalda. Ha? Wen maray. Ken mga no umapalda iti bado ken makeup ka. Ay, kadagiti mo daduma. Mga no dagitay pinaay ko idi nga agar-arom kanya. Nakita da siksi ak. Wahay! Anya? Wano saan? Dagita kat asawa dagiti followers ko alalakay. Umapaldaga po ta siksi ak. Nang rona ta makikita da siksi ak. Ay, si kamot mare. Nagbaliw ka atalagan sipot nagbalin ka a content creator. Ang sapay kuma, taawan to ti pagbabawyam. Limabas mo't itay ni Marituyang, maray. Day, papanan na kanungay, mare. Kunana amapan kano agbirok iti mayat a pagsyutingan na. Ha? Ay, artista pa'y gaya man ita ni Marituyang. Artista mo ta sasawam. Kat no ag-shooting ako nam. Ag-shooting tapno adda ipos na iti Facebook na. Wen maray. Kat ambom, nakamake-up pay. Kun naka-shorts iti nakakit-kiteng. Anya? Ay, no kasta. Pudno gayam ti dandanon ni pari badong kan ni Inteng. Wen maray. Talaga kasta ti aramid na. Nausam itan nga ag-makeup. Ngam, di namat ibagay. Ay, unayin day ta na natuyang. Nakaunig mo't day ta na sinaimaw. Ay, maupupay kan aglaladuta nga road ko araw. Tapay, mate. Kasano, posak mo't apos iti Facebook. Ngambas si magayam ti followers ko. Kasano ako mangay ang makasweldo no kasta. Ha? Inaramid kumot amin na bilinda. Basta agpost latang agpost tapno agsweldo. Ang maging gita, awan mo dalar ka. Ay, nanatuyang. Kasano ngamin amaya tanda iti pusmaw, kat nagalas mo't ngamin. Ha? Wan, mate. Asino ngay mo't timayat ngamin amang buya kadag iti salam. Uray kumaan no sa nakas day ti itsuram. Naka-make up kang agpaisaw. Ang kuso-kuso mo't tibuok maw. Naka-shorts kang agpaisaw. Ang madlaw mo't akurang ka iti digaws. Ha?
Why na natuyang? Kan may saan nga minakas di ka na yung ti content mo Mangkita kay tinasayat amay content mo. Di adda maadaw nga adal. Saan akumkumpurmila dita? Ay, nukasta nga raw. Agpanunutak man iti sabali nga ipuskaw. Tapno umadaw dagiti followers ka. Anya man nandiya imbagada kanyak to yan. Kaslaado ka na, ti kaapam, kintilay pupos mo. Kasjay lagayam ti aramidan tapno umado ti followers badong. Ay! Anya. Wan, sipod nagpusak iti istorya may papan iti kabagyan tayo. Adaw tinang follow kanya. Iso nga intol-tuloy ko na. Anya. Wan, kadagiti kapa. Dagi jay agkum-comment asaan ko abagay ti purma. Tinutupak idan na. Tasino da mangay. Tapno dyan nagtagtagaray. Apay, di mo amaw, delikado dahi tangan aramidem. Amok, ngamisardeng kuntaw, intun umadaw ti followers kaw. Agar aramid ka, di pakarikutan. No awanan ta mong aramidem. Ingka kay di agdalaw sa bangkag. As simple as that. Tawatam. Laka na natuyang. Pahinga nga impos mo ti panagapad at imiyaw kan ti asawa na. Gaputa amok nga ado ti ag-comment. Ay, di kag pampanunot at talaga na natuyang. Uray kumano di mo impost nga imbarsak ni El na ti malukaw kat naitamay di muging ni Timyaw. Kagtag pa'y sumangamay. Nakitak amis mo idilim mabasak iti balayda. Kanimot Timyaw. Imbarsak na iti ruangan da di kaldero nga awan linaon na. Ay! Makaulukak nga ron ang nakakita. Live nga apat ti agasawa. Iso nga in-content ko na. Ay, mayat pa'y lati kakatawaam. Ang di mo amaw nga inreklamo da kan iti barangay. Anya, inreklamo da kun kunam ko araw. Why na natuyang. Bawal nga minti agipupos iti kakasday. Nga main, privacy da dayjay. Anya? Ay namaray, inreklamo da kano ni Marituyang. Ay, wen nga rod maray. Imbaga kanyak ni Inteng. Ay, o na yan, ti kasta. Ay, tilan tumet ti ipopost na. Kasano nga men, kat di namat denggan ti maibaga. Noan niya ti kayat na nga ipost na latamat. Binagaan ka no ni Pari Badong ide. Akitaan na ti ipopost na. Ang tisungbat na ka no, mayat no chismes ti ipost na. Ta sigurado nga ado ti interesado. Ay. Ken mayat no adda ti manggura ken kuana. Tapno kanayon kano asubay bayan dati post na. Ay, anya nga ita. Nangaramid kat nga rodan iti parikot na. Kanya nga ita Marituyang. Inreklamo da ka na, gapo ka dagiti ipupus mo. Dayta, ti malala dayta abakay pare. Di nanto mga min ammo ti mabagaan. Ay nabadaw, kapitahan tulungan dakuma. Ay di ka man kundi sangi dita. Basol mo mudlaeng No mga min dimngag ka idi kanya. Awan ti parikot mo ita. Ay, saan nga min anasaya at agipos iti no anyala dita, maray. Nangruna, no maipapan iti biyak ti sabali. Anda tay kunada Privacy Act. Ay, agbababawi akitan ba daw, Ay, sus. kapitan. Nasaysaya at lakuman anagduli nga. Gapo iti kasi silpaon. Ha? Ngam ti reklamo dak gapo lang iti post ka. Ay, agnakam kan maray. Ay, saan ba't adakas ti agbalin a content creator ka? Basta sigurado nga awan ti mapasakitan. Nuwan, kapitan. Jakon kayat ang maulit day tao eh. Sarda nga akong tag-cellphone. Kan agpost iti anyala ditan. Tumulong aklangan kiniba daw ijay bangka. Ni Kapitan Inteng.
Ay imbag man ta nasurutan pa ilang tidalan mo ang nagawid dito'y kabildatan. Ay, awan ti puli tayo nga kabaw nga uray ubing pailangang kail. Ay adamay lang nasarakam ang manugang. Makapasuron mo't dagiti babalasang iti ang kail. Apay ngay? Numakayam amuak. Inton ibagak tinagan ko akwaraw. Agkakatawa dakit dain. Na. Apay ngay akatawaan dati nagan mo. Nagalas tumot yung panagan nyo kanyak. Apay ko ba naalas? Ignorante na kita babalasang. Sikat to pa'y tinagan mo akwaraw at chip tanaw. Kakamot langay, Kwarawg. Ada ka din na sirpat mo abalasang, ije na panam. Pag anok ngay dagiti babalasang ijay. No di da kayat. O di saan lang. Apay, ada nang bastard king ka ijay. Irugurugik pa lang ti agaram. Katawan dakmay. Nay, apay nga akatawaan da ka. Diyak man mo ka dagijay tata. Kasla dala mangin insultaw. Saan ka mapukawan itinamnama, Barawg? Adan tula ang may lawan king ka. Unay katamay lawanan. Kaslak mutlatay kugang ilauna yan. Anya nga rod ngay. Apay, namin ano ka na bastard na ya. Apay abilbilangam dagit ramay mo. Apay di mo amuti bilang na. Di na magnamin ni tata banaw. Nung namin ano akanon anabastay. Kurang sanday taramay mo. No bilangan. Namin adun. Saan yun nabalik na? Takababay no mangagti sa balay. Ay makasarakan tumutlang iti katakunay na mo iti biyag. Sanain. Ang mga no imbis akatakunay na kat karaa pa kamintaw. Ang mga no balon ito naktumay. Ay, di ka man. Balunit ka dyan. Man-manaw tikas ka ni antem nga agbalunay. Ay, apay ang nakaisam ka sumungad. Imbag tasyak lang tinakakita. Apay ko man, da sa balya makakita. No da makakita nga ngir-ngir si kang agmaymaysa. Amumo no anya ti bagada. Apay, dakis ka day, no umisam ka, no da malagip mau. Sana da ka, ngam ilugar mo mo't Ha? Nungay adda makitam ijay dalan nga umisisam nga agmaymaysa. Anya nga iti atapam. Ha? Ay, ningamin Kwarawg. Dinamag ka, numano ti babayan ang bastard king kwa na. Di na ka numabilang, numanaw. Ay, nabaakan laka nga raw. Nasing mo ni Kwarawg. Ngam no apay asaan akayat dagiti babalasang. Nakapoy lang amin nga garaw. Apay nga aprusam day tabarukong mau, Kwarawg. Diyan ngamin pasahiros ka o kagawad. Pinasakitan na ti pusaw. Tirador samot day jay. Day, tirador, pagkunaam. Kasanaw kat tinamaan na ti pusaw. Kanayon nga keba-keba no makita. Nalabos mo't daytan. Apay nga keba-keba ka aya. Ay, day tatipod now. Agkabog-kabog pa ito'y pusok no kwa. Nang runa no makita ka sumungad. Ang nadam dayta, ang mga no sa bali daytan. Talaga sa bali day tuyan kagawad. Anya nga tati aramida, iktap no makasaritak ti balasa ngaya. Inton aglugan man na iti tricycle mo. Kasaritam wano mapan ka iji balayda. Kasano mapana ka di balayda. Kat makita ka lang, kat perminti ka ba to'y barukong kao. Anya ka diti bagbagan ni Kwarog itay agsarsarita kayo maray. Seryoso mo. Adda ka no balasang amang paspasakit iti barukong na. Apay kano amang pasakay. Nagapada ka day maray. Saan? Agkeba-keba ka no ti barukong na no makita na tay balasang. Kas mo latin ijeran ang makakita iti pada natin ijer. Kun nga road. Kunak ang mapanapasyaran iti balayda. Kunana mo tadi nakabailan. Kasano nga rod ang makaasawa no kasta. Ada ka numot pagmamauyungam a babae. Sana pagmamauyungan ang gail. Oh? Pagsaksakitan ti puso ako nam. Pagsaksakitan ti puso? Nagkaba-kaba nga minukwa. Ay sus,
Nabilag day dya babae. Apay nabilag ako nam. Di nakpala binarbarsak. Ngam napuntaan ang ti kakaiso na pusaw. Ay, no napuntaan na day tapuso, makasip pa mo. Di mo paluspusan tapno makaasawa ka. Ay, paturidak man pa ito'y pusaw. Tapno tigasa ka sumangoy ti day dya balasang. Anya ti kunam apapanan nyo inton sardam. Ay, kaduak man ti ka nakakta makaasawa ko man. Mabalin ayamet asika ti agarem para ken kuana. Kaduak tapno adamo ti makuna moral support. Oh. Moral support kunam iti dayta? Bayam nga isu ti mangibaga iti ayat na iti babae. Isu ti mangibaga iti ayat na. Kaduak lang, barang agpamiryenda ket mailak amak may. Ay, di ka lamabain. Dayta ket ti gaggagaraem ije papananyaw. Kas kalamabis-bisinan. Ay, agsagana ka tama panta ije balay ti balasang anang tama di tapusom. Dua tama panangkay. Una. Apay, kasla di mo kaya takaduan ka. Ay, saan kayo nga rod nga umininom iti arak ka? Apay nga iparit mo. Mayat kit di tapno naturad ta nga agsaw. Numabartek ka. Kas ka lang nakalimon iti sprinkle. Pag kunamay, nakaalim mo na iti sprinkle. Sangkit dahin. Oh. Nagado ti agparasyak di tangiwat mao no nakainom kan. Papanan yung agpangamain. Ay, umay katayin tayo di balay ti balasang. Apay amapan kayo iti balay ti balasang pare. Kunamot ni Kwarog at tinamaan ti balasang ti puso na. Oh. Anya, kasano ba tinamaan na ngay? Ay, jak mo ko ni Kwarog no kasano anatamaan. Iso amapan tayo, tayo man kasarita. Ay, inamampay nga ron agpulas pare. Ay, isa din. Ha? Saan mo't asika ti agaram? Nimot Kwarog. Kasta ka day, ay kaintay ka rin na. Papanan nga tada kapitan ken Kuaraw, ta si Murot pa'y ni Badong kadakwada. Simurot ni pari Badong, mare? Unmag maray. Ada ka di pagsayaatan apapanandagi jay. Ti ammok, kadwaan ni inting ni Kwarog amapan iti balay ti balasang ako na anakatama iti puso na. Anya ti kayat mo asawon maray. Mapanda agarem, mare. Ay, day tamot tirigat na kin ni Kwarog. Mabalin ayamot asabali ti agarem para kenkwana. Ay, awan lat ammukon. Ay, saan makaaram no awan kadwa day ja, Kwarog. Iso ang mabaakan lataan ni Kwarog. Makaasawan tulang damang pikot kenkwana. Mangpikot ko na, mare. Ay, una yan. Dahil kaditi ko nam anak katama di tapusom. Unang kail. Ay. Diyan nakatugaw iti sirok ti mangga. Day talaha nga babae ti makaagas iti panagkabakabatoy pusaw. Agure ka man. Apay ngay anak ka sunglasses kat adapay di tasirok ti mangga. Ay, diyak amo ang kail. Ay umawag katapno amo na nga ada tayo dito asidag ti arubayan da. Da kayon ang kail. Mabainak mait. Madama pa'y ngamin ti panagkabakaba ti barukong kao. Unay ka day ta abarokong mon. Naggagat ka day ta abarokong nga agdabog-dabog ken agkabog-kabog. Da kayon ti umawag. Barang tumalyaw ti babae ang kail. Itay ka pa nga umawawag. Ngam tulang samit ti babae. Di pa'y tumalyaw. Apay nay. Anya nga iti kinayat ni Kwarog dita. Hindi ka din naglugan ken kakit nakasaumon day ta Kwarog. Hindi kaduhan na ti simong bat idi dinamag kuno pagdisagan da ang kail. Ay, amangan mo no saan ang makasao. Ken saan ang makakita. Di pa'y tumalyaw ko nagbayag nga umawag tayon. Umawag ka pa ang kail. Ay, isikan na ti umawag no kayat mo. Makabanog ti agawag-awag dita. Intayo ka din, agawid taon. Apay nga ang kail. No kayat mo, umasidag ka ija ayan ti babae, takasaom.
Kumusta tinapanan niyo ba daw? Naibaga ka di mo lang ni Kwarog, tirik na iti babay. Ay, awan. Saan da nga kinawatan? Ta saan nga mo ni Kwarog, taksinyas? Kayat mo asawan. Umal ti babay. Huwag nga raw. Isugaya masana sumungsungbat, idi umawawag ni Pari Inteng. Ay, kaasimot at ibabay. Kasi agraman ni Kwarog, ana inlab king kwa na. No napod no ti panagayat ni Kwarog. Ayatin na lata uray kas jeti kasasaad ti babae. Amo pa yun, ano na pudnaw. Makita, no mapan naman sa rungkaran di balasan. Kwaraw. Ingka kadimanan sa rungkaran ti balasang anak katama iti pusom. Jack mo ang gail. Kunak mo natamaan ti pusak. Saan samay? Gapo kadita nakitam ti husto akasasaad na. Iso kastati kunam saan ka anatamaan. Jack mo ang gail. Mariribu ka na. Ay, agpanunot ka na lang. Uray kas dyan na, tatao mo, di balasan. Kaslasan mo't nga minakas jay di damo ang nakita kang gail. Mawanda kas na, ang aganad ka, ta adanag ko na. Nga mga adamang pikot kun ka. Peek out? Ay, yad adayom day ta peek out. Diya kaya ti ma-peek out. Imbag ta imay ka diti tersinak, maribanag. Apay ka di, Maray. Kasla na patag di ibagam Ada na kaibaga kanyak, aplano da apikutan ni Kwarog, tanasingpot ka naw. Jay ka di umal timang pikot. Day tangarod ka naw. Kasta tinadamag gaw, Maray. Ay, masapul ang maamuan ni Kwarog daytoy. Wan atap no maisaganaan na. Ay, sapay na panagpasada ni Kwarog. Ay awagan yun Ipakaamoy yun day taabanag kan kwa na. Ay nainteng, awagam ni Kwarog, taibagam ti imbaga kanyak ni Marikuanang. Anyat imbaga na. Adda kano plano da amang pikot kan ni Kwarog. Kasano ana amuan na day tangay? Ubing kano tinagdamag kan ni Marikuanang, no anya ti kayat asawan ti pikot. Dinamag na, no asino tinakangagan na iti pikot. Anya nga ti imbaga ti ubeng? Imbaga kano ti pangamaan ti umal, nga ikagumaan da apikutan ni Kwarog. Ay naglukon day di apangamaan ti umal. Ang sandang agbaligi amang pikot ka ni Kwaraw. Inuang gail. Nakaawag kayo, mate. Ay agawid ka adagos dito'y balay. Saan ka dumagdagas iti no sa dinuman dita? Apay ka di ang gail. Basta tong palang din bagak. Saan ka nga umasidag no makitam dita ti balasang saan ang makasao? Anya ti kahit mo asawa ng gail. Basta agawid ka dito yun. Saan na dito yung cellphone ti pagsaritaan ta? Ay, sapay awan pa'y pasaheros ka, Ay uray awan. Agawid ka pa dito, tagsarita ta. Sige ang gail. Agawid ka din ni Kwarog. Imbaga na nga awan pa'y kanong pasahero na. Imbaga nga agawid din. Ay, nasirib iti kalukwan ti pangamaan ti umal. Ay, amangan no mairemedyo da apikutan ni Kwarog. Isungarod apagawid daktar no mailisin ni Kwarog. Nang runan no saan apod no nga agayat iti nasao a babaay. Ay, katwen natikaw la siguro, ididamo na nakita dyan balasang. Pagmadyan nga minti, love at first sight ako na da. Imbagta si Mangpet ka anakan. Apay ka di ang gail. Apay pinagawid da. Kaya't mo ka di nga asawa dyan saan makasao a balasang? Ay, uncle mate. Apay aday ta tinamdamagan niyaw. Da kano plano ti pangamaan na. Pikutin da ka kano para kun kwa na. Anya? Ay, awan ti plano kang agpapikaw tanggal. Iso nga ibagakan ka nga aganad ka. No di mo kaya ti mapikaw. Ay, aday wam day jay a girl. Ay, madigayam ti agdarasudo sangkail. Gaputan nakakita kiti balasang. Napahanak mo tadagos si jay balayda. Masapul gaya matingitingan pa nga umuna tirik na. Sakbay nga gunay. Ay, delikado ti mapikaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay.
Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?